Mun kepak pun gembu kuring tapai tak boleh tak. Cia letak mulai oleh lain. Tapi cik ring cik man nyaman nak ni kemak ke kuring tapai tak tu mani melaki selain ke. Mani melaki selain sia kok ti melaki sebab nyilenyi roti gembul wah. Gemol. Ke bebeki bah gambu bah. Rasai benembu. Tasialah rasa. Ya Allah, mak berdesa nyamanan ben kuring tapai betini cong. Cereng beni tak ada yang tak meliaki. Ambil saya beki kuring tapai melolo. Ada tak kertai pabi. Bah hari mak kuring tapai silole teluari ruah mak kita ipa tak ada re mak. Jak jadi beni tak ipa tak ada jong. Jadi mi ini uni ben ko. Jak jabar jaja beni mi ruah. Arola lenget lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sateja para alim, para kiai seabtina banget amal jaki langkong-langkong salerana semulja Kiai Haji Afanur Ridha, semulja Kiai Suhmawi Tahir minangka pengasuh pemangku jabatan yayasan lembaga pendidikan Islam An-Nibran. Asarang sateja para kiai, sateja para guru sengireng hadir perpangkian malam semangken abdina sangat amal jaki. Asarang sateja para asatid wal ustadzat sebeda dengan lembaga pendidikan Islam An-Nibran. Satajana abdina sangat amal jaki. Sateja aparat tisah otamaipon kelebun se alhamdulillah hadir juga kelebun lancu. Sateja seapa to pemerintahan tisah Karang Buti satejana abdina sangat amal jaki. Sateja cakancang tantretan alumni lembaga pendidikan Islam An-Nibran, sateja simpatisan wali murid wali santreh kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at malar manter kaula ajunan sateja sami-samia kenging saporah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan manter-manter kaula ajunan sateja sami-samia kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyukur dak ka Gusti Allah kaula ben ajunan mudah sehat sesehat penika papareng. Banyak orang berusaha keangkui sehat keng tak sehat. Beda orang rajin olahraga makle sehat keng kadang justru mati parapan olahraga. Beda orang
nyingla dari kakanan seyangkep apa nyakit tak ngakan pateh takok kolesterol tak ngakan biru takok asam urat tak ngakan embi takok derena tengki tak ngakan telur rak perakna tegena takok apanya prakira buat tak mati ya mati ya pak tak mati ada emah qul kabala innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum been se takok mati ya been se kakapi buru dari mati se usaha bermacara tak mati ya ben buru dema apa fa innahu mulaqikum pakunkeun mati ba se BPJS tak BPJS mati semajar umum kau tak nuru BPJS kau pak dokter kau umum ngalaki obat sepaling mapan ingki tak mati ya mati pak koncon manusia ni kejet setong mati lebih lah bentah mati daripada leso siapa bentah silain kau leben ajunan lecek saking perak cokop ken mati nyaman nodi ni pak summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah bila mati bani pabelia ke Allah ke kapi ben Allah pani ka oning tada sebisa etop topi dari Allah tada ajunan setakan tentar kejedeng padahal tak wudu takkan tangin tep labeng malai temu jak bejeng sobu padahal tak bejeng Allah tahu pak ben bila mati ke bela ke kapir ani kesetoman arasanan tetang ke ani kesetoman aventaju ben tetang ke makin mangken tak ikaiding ben tetang ke lakuna sedu malam pekali ke bela ben Allah ajunan serbuan tanah rebuan warisan andin reng tua padahal andin teretan kengi kalak ben sambian teretan pani kekeng tak kelar males gara-gara takok cerak berak beni perempuan bocor sambian perempuan balang pak apa napa sebab fayunabbiukum bima kuntum ta'malun been bekali ka bola kapi apa sih jadi tusan naik ka bola kapi kakapi ka bola salah setong ngatande nareng orang sejat ongku bekal selamat orang ngelebur asokor orang mon ki ende asokor ni ka berarti ki kan isre ben Allah pak ben ki ka leburi ben Allah ciri na orang selebur asokor pani ka paling punten na taanguk ka paparing Allah orang mangken ni kadang nyon seborah perak pulang tonjun taning telko ngarele ke cerita ka orang tak usah cerita je buk pada jadi berarti kolesterol tinggi Orang tonjun taning telko, eka cerita teger debak ke intihanan, mak tedek lako. Encan pangeran ben tonjun saya ketahun ni paberes benko, nyaman ngak ria. Ya tak tahu mana ke cerita ke orang. Mak berak gara-gara tonjun iba ngak ria taning meleko, la cerita na debak ke tahlilan ben kederusan jan pangeran. Kau leben sampian penikah. Bekal mati sedaja pak. Ben orang masuk ke swarga benih kata ipang kijak sekamaan. Contoh, caipon kanjeng Nabi, mamin muslimin yurisu gharsan, mun beda orang muslim mentamenan, namen setong mentamenan, pas odi mentamenan aja dia. Ekakan sapa boy, ekakan maling, ekakan manuk, ekakan ola, ekakan epu, ekakan tekos,
eke boy katedung namano, eke boy bunle bunamano, secemah-cemah. Monki amanfaat kamah lok seodi maka jiri sadekana sinamen. Sadar tak sadar, orang sinamen pada ben sedekah. Nikah gara-gara pera urusan namen setong mentah menan mana. Mila na kau sering mator eman gaman, mun mo geremen tamen nereng sepo gente mak le tak meke sedekah nereng sepo. Orang makin ben ke nyior tak norok namen keng mo gere nyior melolo tak ning belah. Sepaling susah kadang tak norok namen gedeng keng laku mulong gedeng pak. Hari ya kadang siapa ya. Gedeng kita tua lay bolong, mai bolong kena jeng kita tua. Ot saut na pas sini beni, iya me tulisan di ya. Nyaman. Kau leben ajunan penikah. Mungkin namen setong butombul anika anapa mak pas paling bagus semenusah orang si amanfaat khairun nas man yanfa'un nas anfa'uhum linnas. Manusia si paling bagus si amanfaat manfaat tak usah tak keraja pak kena menbutombuan amanfaat ekeboy lebuna bilis ekeboy ketongko namanu arosada kana sinaman kapi kakapi pon apa pole pas ajunan nyari nafaka keng ajeng mengaji masakolah memunduk anak manteun rajer wah. Urusan mentah menan ekakan manuk jadi sedekah bu. Napa boleh sampian seat tuleng anak ben lek guru. Coba pikir. Mila namun keng anak tak ndek nyari lagi cara beni pahe cet-cet. Anak peni ketetepan andiin Allah seetetep ke kaula ben sampian. Coba berak laku gigi melolo bu. Sampian ingki juken pak. Mon mangkat alak, kocok pacek lakun. Mak le kecapok kato karabini ben anak kulaku. Mulai saja kena tedung sampai ke lem jeding terus to karapa. Mare dari jeding sambil masa ngakalambin naro tolos atau kar tak mare ja. Kanten kau le sering mator buk keni ka ibadana sambian mayu cek korang ngikencerna ibadah alatin anak kala bencara sambian pegel ka anak lah. Sekoca anak pikirna cedki tak gena perasaan cedki nak kana tetimun beda embu atau karben anak aro berarti atuaan embu endu bulan benana alias pada nak kanaan orang se atau karben ring gila ya pada gila orang se atau karben nak kana ya pada nak kanaan. Seberak releri yang mana pentang. Mila ngereng kayakin nih, papa yakin satu jose ekalat kau leben sampian mun atas nama anak niat temune karena Allah oleh genceran, kapi oleh genceran dari aja geen dari mandi terus atulem terus masang kelambin ia terakhir tekerdop pak ke madrasah ke sekolah aro kapi genceran sabani kecukan ajunan pak seentara alakoh nyari peseh ajunan se nyari nafkah keng aja ngebiaya na anak kalau sering mator eman kaman
bisa-bisa secap-cap pelon na sambian mungkin nyari nafaka aja ngebini ben anak secap-cap pelon aro gencerna bisa lebihan ben gencerna haji ben umrah secap-cap pelon mila namun alakong jaga lambian na jemur sekali bian san misana gerebes pelon ya. Jadi mayu sambil ker-peker abe cek saking reng mate pas tolos mate nyaman ani kerek merek na mate yurus segi wa bedo urusan lagi rek merek na mate le mare na mate bani kami pas palang gaula benajuna satu je sebisa ika kebai cara keangkui selamat nang akhirat ayo kebai cara andi bini ceremi kebai cara pak mak le bisa jadi lantaran selamat nang akhirat paki karena bisa-bisa orang laki selakoi giri bini nare masuk ke surga gak ada lakuna sudumalam anapa bolana beda orang bini teti pemimpin na bebini nang swarga gara-gara andi laki bengis gendek teke ben mangke pasera nih kah bini na Fir'aun nyamana Asia arwah gampang masuk swarga ben teti pemimpin bebini nang swarga gara-gara laki na gendek bengis teke mangke mun beda orang bini gara-gara andi laki coba tengka bisa masuk surga maka sangat mungkin orang laki masuk ke surga gara-gara andi bini bengis benceremi oke cicit lapa pareng gitu pak jangan sampean ya Allah mata itu memiliki abu kalan lambak jangan kan kening baburu cereng komat celan di anak dua ruai baburu emak pas sejen ngantang sile bergerungan bila kedua bentak orang leer pada ben pol-pol nasoko takar tapi orang laki bisa masuk surga gak ada muka-muka deh pak manter masuk surga gak ada lu ada nong nyelonong wong nyok lekas masuk ke surga dan malaikat woi aro de emar wa mano nyono mara tempong gelu mara hesab gelu atau lem yang kau le malaikat jangan malaikat oh ini terus malaikat kerja tengen kala laki selakoi gigiri bini na para panodi tengen jai tengen nah jangan kanjana malaikat selain bang aroma tak usah tempeng amal tak usah hesab tak usah nyatanya kila tak usah aro cet le hesab bini na lambek roh cet le lambek pertanyaan na pada bon KPK bini na bila kedua tanya pada Pak Sateki tanya lagi boleh laraka. Gimana kira-kira ngaruh? Loh, dan kau sering mator pak. Muqaddimah na kitab kabala Imam Nawawi, Imam Ghazali panikah. Amalan si paling salak situ nga amalan si paling ikarida ibn Allah gara-gara lala. Beda lala nginom wa nang imang sen. Nganyapur bolpen kamangsen pah bedelala nginom paburung bolpen apa karena nisar kalala ya Allah lala renginom jeka dan Imam Ghazali liar ruah seteti paling rajin genjeren seteti paling ridhan Allah gara-gara lala marakan ikabele pong musim lala satia dia gara-gara lala nisar kalala tadi masuk surga apa boleh nisar ke anak nisar ke laki esto kata tangke bagus benteretan cek mungkin masuk surga lebat kini apa sampean uning bodoh hadis terkenal orang bini nyon sapora pelacur nyon sapora seno sapora tu sana ben Allah gara-gara nginumi pate sebelka saya kan isrin apa nih pate keben saya yang kup najis ben kau ben sambian sadakan apa aing beni bedaan butol pada ben penikah
ning namun nyito kaki ningi bebe ningi sober polan paten tak duke ke bebe teti lantaran ni saporo ben Allah. Napa boleh sambian pas ki ndak sedekah ketetangkeh keteretan kering sepo benring orang sejat puto ke anak yatim meneh oh mantun ketereman kan cerek paling bagus sedekah mun ki bagus gedeng ruang ki parupan bagus aku ni kesedekah cereng kadang embun maring akan lah apan maring akan anan maring akan bebenana boy pada maju deh bing bagi kali mak minta kali Allah mak bagi kali berapa mak saboy kulkas bola mak bucok mak tak kira mana saboy kulkas tak kira aja apa sih bucok saboy nih kulkas ada barang bocah bila letak kerauba dari biru auba ke kuning kolen dari kuning lah auba ke celeng kolen gedeng niat ngombe kolen gedeng lah norok bengking daging arwah pak keluar bayar sedekaan jan galak beremah tak galak beremah ayo ke bayar kicar ongku orang sejak banyak sadekan apa nikah tak mang dan ia junah Gusti Allah bakal gampang masuk ke surga orang sebanyak sadekan leken reken apa nikah pun lah sedekah apa reken dia pengen urusan sedekah apa nih bentak kotor aja sesuaikan kaimah kemampuan apa paling bagus sesedekah orang laki mune parengaki kabini ben anak pak sebab kenika sedekah wajib jadi maki tepak ke bulan Muharram maki tepak ke 10 Muharram cek lecunyol menganyol nyari anak yatim bian tengku gelu nih dapur cakalan beda banyak amun nyakel tek tada nengi dapur cek lu nyol manganyol nyari anak yatim ikhu sekecedak yo bira gusek melolo tak arap karena kadang orang pamare gelu si wajib sambian mun kita bejeng isak cek lu na bejeng tarawih tak oleh pamare gelu orang makin ni kadang pot lopot Qul kabala Rasul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin ba'an mon andi lebih natunya kewajiban lamare teroa berjember asadega abaan teroa berjember mon andi lebih natunya teroa berjember kewajiban lamare asadega sesadega anak ada lil walidaini pan benembun ring tuan apa melo gada wal aqrabin ben bet karabat simak semak pamelo gada sabab jadi ya si andin be enjek saking bejelas bener ring makin kan yang lain rak mun kemajikan be wah mun ke bos lara saborong sih make bon apel jeruk rasa gitu anggur mun kepak pun kamu kuring tapai tidak boleh tak cia letak oleh lain tapi cik ring cik man nyaman nak ni kamak ke kuring tapai tak tu mani melaki selain geng mani melaki selain sia kok ti melaki sebab nyilenyi roti gembul wah gemol ke bebeki bah kambu bah rasai benembu tesiah lah rasa ya Allah mak berdesa nyamanan ben guring tapai betini cong cereng beni tak ada yang tak meliaki ambil saya beki guring tapai melolo ada tak kertai pabi bah hari ya mak
kuring ngatapai sila oleh teluari roa mak kita ipat ada re mak jak jadi beni tak ipat ada jong jadi mi ini uni ben ko jak jabar jaja beni mi roa aro lalenget lah jak salah le oleh kuring ngatapai malolo tapai re banyak ragi nanom tandingnya banyak kan tapai koceng bui muni jemi ragi tak buduk je. Nah, you sambil pikir-pikir apa bale. Nomor setong ampon toman andi kebagusan pona pa abe menikah. Si paling gampang agabai kebagusan anak Pak. Kaula ben sampean make tak tau ngaji, keng anak tau ngaji, bekal milu genjer ngaji na anak. Ada kan lah gampang lah. Kaula ben sampean tak oning awirid, keng anak awirid, bekal milu wirid anak. Kaula ben sampean panik tak oning maca kitab, keng anak maca kitab, miluh genjer maca kitab anak. Saben anak abejeng, saben anak ngaji, pona apa bisa hos? Kencerna bejeng ben kencerna ngaji na anak pakune kandi apaan benembun, make pan benembun tak ibut sebut tak ngake ngaila mate pakun milo kencerna bejeng ben ngaji na anak. Sepenting sarada setong. Se abiayai anak ngaji ben semangaji anak sema madrasah ben mamunduk anak sampai tau ngaji ben tau abejeng oleh na apaan ben oleh na embuun jadi syarat gara-gara ngaji ben emaan ben apaan tau ongku ngaji anak gara-gara madrasah belai praktek abejeng dengan madrasah apaan benembun sema masuk ke madrasah aromilu genjeren bejeng anak saben anak abejeng sampai mati anak munki abejeng apaan benembun kengai tak kengai pakun milu genjeren bejeng anak cara desetong sema sekolah ben si abiyayai sekolah anak kotu apaan kotu embuun beni bolan anak tapi sema sekolah apa milan aja bahla coba seraki ke praproro ke pi biaya ya. Hari jelas. Lakar program pemerintah keangkui apa yang bantuan dalam hal pendidikan bagus. Keng je apa salah makna. Beni polan la beda abos ben beda panapan ropah pasrah ben berleber. Seka sosa mi lakuna sadu malam ngake anak masuk swarga sampian lokolokan kan malaikat jadi si masuk swarga jadi tangan nak jadi marolo kaki saya yang kok bek para alot jaga neraka lah jadi si masuk ke swarga jadi tangan nak jadi ngake tutinga ni ke praproro datang can praproro lu been bila si aromasa biayai anak jangan praproro been bini na lamba si lahir i operasi kan ingki pak praproro edudit tabun ingki majer ba enten tak majer aro tang pese saya kebejer jong aro beni gratis aro angkok si majer dokter lah sampian pira onggu sampian nganga betin ajan sampian kan pira agabai kartu saya mau BPJS roh aro pesena praproro pak saya yang ku jarak pera anan beana sekolah MI sekolah MTS majer SPP bet enten tak majer yang gratis aro bani gratis cong saya majeri engkok jangan praproro toman abri ke guru naban enten yang kok saya beri hari menikir pikir anak si beda makin ini anak kau lebih benem hari anak praproro kakapir ini macam taruh noro apan benembun je
seragam ya tereben sekolah na buku meliaki pada anggar na cet SPP gratis apa boleh pah tada sombongan lekana aja imtihanan rekemet pah oh bayi bin binti para proro kepianan sambian ada sombongan berembaan detat ya marah para nyeng tak tahu sako tako ada benih gratifikasi ya 200 sabitek lema sombongan imtihanan kakak pi bah 200 sabitek lema buk lain 200 sabitek lema nyombong apa boleh ke sekolah nyumun 200 sabitek lema ada kan benih bagi ke guru ya jadi bangkung jadi terop ibu bagi ke kiai boleh jenuh masa yo tang ya ini sudah ceramah pada benri ya guru na milu apa sih tak milu apa guru aja ngerti pikir aneh kan parlo na putra na sambian kapi ini sama sekali tidak kepenting na guru na marami pada guru na soleh hadiah guru na berak tukang abri hadiah seoleh hadiah putra na kaulaban sambian seoleh hadiah saya tak oleh hadiah tina puk cek kiri cetak kira oleh hadiah ke kapi akhirnya reben tak usah ding-ding harus sakit atik iya anak roa pahi kocak sampean wah kan jenong ke bangkung ngerti abes mata nah kan tengku kan jenong waong ke bangkung Andre mole asekolah tagar para ambu asekolah ya tak teman ke panggung sekali pelur nengi bawa na panggung lalakon na ban apa mak nyeloker bawa na panggung riak buk anak benter aro papahare nga Allah anak buduh iya aro papahare nga Allah kia sampian pani ketak nilai dari benter ben buduh na anak sampian nika nilai paraten apa bunten ke anak titik saya bisa mapenter anak Allah beniring sepona beni guru nah karena kadang bedeng ring sepona jet ampon paraten pak ring sepona jet ampon adukung ke ngaji na anak ka madrasah ce onggun ka guru na anak ce takzimah keng anan pas tepak ke si meler cengkal gugluk bunggon bungol topoh iya beda jebarang masjid lah bareng dari Allah usaha lah mare Rabbi zidni ilma warzuqni fahma saya bisa beri rizki faham saya bisa mengerti ke anak benih gurun benih reng sepon siapa Allah sabelik beda apaan tak ingat sekali je ke anak kadang tak tahu je kelas berapa bulekan nawa keng anak laku ranking kadang teladan kadang jarak perak mian mbak mun sampian pada ben kenika aro pinter beni bola nembian aro pinter dibi alhamdulillah jawab tangan nak ke bangkung embian mun tak rono mak kita kerong ke toron ning bangku embian tak milo apa milu apa cita rono milan dan gula motor ajunan potran sepenter bulun tanto sampean bagus mungku Allah ajunan sepotran tak penter kulit tak ngojak buduh mun ki tak penter bulun tanto usahana sampean tak keterima lakar sewajib kering sepo beni ma penter anak sewajib kering sepo marateni anak lah coba parateni pangaji pak urusan tahu ngaji tak tahu ngaji aro beden lah ya paling tepat ya urus milan akan jan kula matur ayo kau leben sampian panika pebek ongkuan menebab anak panika ngas tete mak le tak berak kare maraja cek pas ragi ke para pororo ke kapi mun pon praproro majer SPP nah pola hari oleh nengkok dah
Jawabnya oleh nasapa, mi beda setep nitep pesen dia bilang ada, mi guru atau kotor ada, mi kiai atau kotor ada, ani kau oleh nak ulongku ni kah, mon pon tada SPB nah, ya berjalan imtihanan pada ben setia pak setahun sekalian, 200 sabitek lema, are mon pahe bagi benar, ada cocok sebu berabu, tak ada pak je. Setahun berapa hari nya, setahun berapa hari nya, 300 sabitek, setahun beda 300 sabitek are sampean majar berapa 200 sabitek puncul lema, jadi berarti sampean mon 200 sabitek lema bagi 300 sabitek arwah cocok belum ngatos sakemi robea benar. Coba becek kalkulator ramdan durat belum atau sakemi rupiah benar ya ruah 200 sebitek lema sekebetulan ya kan soro ya terop tak ada pak kebangkung lekan aja ya apa ya lampu beda ya kita yodi ija ya hemat ya 200 sebitek lema mi tak mendeng sih kabeh. Ya mah ada benih tau dusa gurun ada tau dusa wali ya. Kelun kan kadang tak kira-kira cok yang cok pemerintah si majar do cok yang anak si ajari nyalamat na anak kira-kira nyalamat na anak insyaallah pangeran buk anak re ongku papa areng dari Allah kau kan sering mator Nabi Ibrahim setro andi anak sabitek tahun na doa Nabi Zakaria setro andi anak 90 tahun pak saya doa bedoreng kolor kanca gaula tagar Nabi 200 juta senorok program norok ke Semarang pak tagar setro andi anak tolos andi anak biasa dia uning ke Semarang pak Semarang ria Bengkal ke bere iya terus dek bere mau tak gele depak jambu pak bede Nabi sebitek tahun 90 tahun na doa si minta anak ke Allah bede orang takar ngabi pese 200 juta depak ke Semarang seteroan di anak tolos tandi anak bede kau leben sambian benika doa tak doa aja program tak norok program mak ke Semarang ke puskesmas tak teman tar aja udah periksaan loh ada cukup gendukon merah balong merah sila beri rokeng oleh natakan tawa aja kejaan gu pak jumbalet tetip hari ya pas tak isa dekat na belekan anak ribet paham model berema buk mayuraka mak le baraka ilmu na anak biasa dekat mak le temu cok barakah tunya na kau leben sampean sedekah anak dia tak kutu banyak aja tak kutu raja sedekah aja enjak wah bila keterbian kaula imtihanan 2000 sekemi poinnya 2 nomor setong anak sedekah mun ki tak mati 2000 sekemi kaula bakun ni kasih kacarita mun imtihanan nomor setong anan sedekah buk paberema anan jan sedekah apa jan buk mak le ingat sabe keterbina anak ingat bian keterbina anak ingat mun tak ingat coba atanya kata tangkeh pola beda saya ingat mun nepaan dia tak kira ingat aja mun dah ka umur anak tak tahu aja mun ditanya ki berapa umur anak si watuan ben lagi yang aru ada ngaki itu kata ya Allah lahir tahun berapa tangan anak ya mun keterbina anak tak tahu aja kayak mana keboy malam apa ingat apa kunda nah yuk kayak mon kasape
ingat deh. Lagi ada. Cuk ngobule berapa bulan, temu. Kita berberapa balik sahabat nah. Kita ber 10 juta pitung atas kak. Mak tak pahi beki muncul lebenya. Wah rogi kak. Rogi. Engkau ngobu 6 bulan selekor hari jadi kesetiaan. Kena pun selekor hari naruh ingat. Arab apa bolan? 2 kali sehari kekandang. Mohon kesekolah anak ya kesetahun kalian. Polan berintihanan gitu. Sila beri kadang imtihanan tak hadir lekan. Apa misi? Arab apa mata hadir melek? Sampai negering jan itu gue gunung gunepan sampai. Anan tandi pak aja bedegeng aistuan kasahaben. Mon sorongare taker depak kali rebena. Setir sepeda gele tak ning vilu. Ongku kadang iya dek rebe tojuk ning sepeda motor aja kecek ngaden bini ning ibun budi tengahan rebe natang si bini gele pada ben kata jawab sitrum wah mak tak kebetir sila bu binin pikir kan imanan kerbe istuan kasape mon rebe na geger manjelak dia boh, ini gegeran, tolong lah. Boleh nama larat jadi. Mon bini na labu, debuk yang tak kencing. Atau boleh berak silakan. Berjaga, siapa menjaga? Ya, boleh ni beni ongku benong. Mon kasape je eston. Mayu, eko sot si sape. Keteng monteng eko sot mi ke telan. Polan tandi. Keriki saya pakai, mon anan sangat gila depak keleng-peleng, nada ada reng ngosot dak, iya, sedekah ibu Arab, pamak kutui sedekah, sabab nyon suborah, semangartia anak Allah, sema barokah ilmuna anak Allah, usaha marilah sekolah. Pangaji marilah karepen taka Allah manter-manter oleh na asakola oleh na ngaji ilmu ne paring barokah ben Allah lebat cara apa sedekah apa ni ke bisa masuk kama boy ben cara paling gampang muka langit sedekah pak sedekah paling punten ya mon bisa mun keng mendeng kuruna semilu wah kesedekah anak dia. Hari beni gratifikasi. Orang setia nemu boy. Sedekah paling lagi ke guru gratifikasi. Saya kocak gratifikasi. Remun guru na minta. Boen muntang ibu telur segilo nilai 5. Ada aro gratifikasi ruah. Iya jak patakar minta guru na pangarte mayu. Mon guru na tagar minta aro beni gratifikasi, aro cereisasi berarti pan benembun. Ma yudah semilu wa guru na. Caojaan sang ngarejekung. Iya aro caojaan berak beni bahasa ngarejekung ongku. Atraki ke sekolahan, maki berak bedi lepek ruwa selepe tak langkong pak guru, pak ustad deh. Nikah beden berak sang ngarejekung. Selasa ni kegeli je ku ngajak reng pon oleh 2 tahun bedi turung ni kata. Yang penting kakan kapang beni bagi ka ajam kan bengok bagi kambian tak kitat ya. Ini kan lebur jangan ustad deh ya Allah berarti kok sepangkat ya atas ajam berarti. Ya paling anjen bede saya toraki. Arab tanya aki. Sampean potranna kelasan apa ki? Pasera potranna sampean. Kau lereng sepona hodri gula oh iya ongko si orang guna tak ingat aja hodri saya anu kan sebentar terus si kucing naganan padahal gendung hodri aku jak bentar pakun arah apa pun isang ngerjekung ria berian lah
nemu kates kiri-kiri jalan kerak atraki dan cek peloro pos-pos tibinya silala tak nuro atarat dengan jombon simulang tak malai nulis tak malai maca perak jan guru nagagapi yusai kan di abe teti sada kana abe teti hadiah na abe tak langkong ustazah tahun ning cek jia cek manis kates panika ustazah cek cetai rasai menemui kiri jele ni rasai mi tak kerta ada sampean tak milo tikal sana usah segoni mancer teti anjar kai berkan bah ring sepenuh hotri kan ingki oh iya kok tengen kakapi mon kereng lagu hari beri deh make koceng tengen mon kereng lagu hari beri mak guru koceng wah ala aro hodri ronom hodrin naruah karena apaan benembun hodri lagu sedekah hodri romun beda apalan tak apal masa nasi lain ni pamanceng hodri ketibi tak pamanceng je tak apal bendri tak apal tanpa guru kalau pai je beda apalan apalagi boleh selain ni pamanceng langsung Arab pamatai pamanceng bi kates jadi akakan lah selacet lah hodrina cengkala saburu Allah apaan tak nyongop segala ke madrasah mun bedo sombongan embuun tukang acara pak colon ke ledepak ke Suramadu jeretan iya hari mun ingat hari kok patro tahu aja nanti tiap palakuna sedu malam seterakhir ayo abe cek bu ambu apar nyonan ke Gusti Allah bermacaran anak ilmu na mancer-mancer paring na barokah ben Gusti Allah sadekah na kasadekah ben mari apejeng penta sabuluno sobu penta ungkureng mon ngiding sabuluno sobu doa na pasti katarema kagapi mon reng doa sabuluno sobu panika make du katondu rabuk mun sebelum sebu katerema ejan kula kok ulu sering ngacerita punika malaikat e patoron kapi ben Allah mi pula bede malaikat separlo ke sebelum sebu intar ta minta ka sengko mun bede sebengal ke sebelum sebu minta apa pe ka sengko mun sengko tak bisa beri to dusa kok jan Allah toron sareh nengi karang buti jadi mi bedoreng separlo ke sebelum sobu ta minta apa ka sengko kabela todus sekok mentak gelara beri sari ben malaikat dari bunda je na karang buti kebun lawan karang buti sari kapi pah tak ketemu sekali ben reng ngiding je sekali pah letak kere sehari sal TPS ro letak kere ben malaikat TPS 2 bedai ada jang TPS telo ada boleh nih beniyongku. Oh cura beda secet biasa ngiding ruah. Yang kedua berak silah beri. Kekeri kebele ke Gusti Allah. Beda nih kak pangeran kedua sing ngiding ikarma. Sekarang buting kedua berak. Engki pangeran. Ada boleh sobung. Mayu kebele minta apa jadi jan? Si kedua jadi kasih. Tuli kebele minta apa si kedua jadi? Sobung pangeran tak minta pan-ponapan perak ngiding akemi nginumi sapi bah tedung boleh jangan balang apaan sapi ongkur ya mata tidak boleh urusin ben sapi mancer-mancer perpangkian malam semangken panikengi babarok kasih banyak cek kalau paeng anan sedekaeng cek kalau paeng anan doa aki benkong langkong dukung kenapa seteti parlo na sekolahan ben madrasah na anak sabab pun kau leben sampian tak rok norok ka madrasah ka pengaji na anak kau leben sampian pirak kare marajeh ka betermi tak oleh ilmu tak oleh barakah kong langkong mi tak oleh kenjeren dari ilmu na anak para rabu sami mulja sekadin tong pun apa sih bisa ya toraki
Berdoa boleh ni. Masih berdoa nak gelap. Doa bebah. Arelah kol 11. Doa mau Fatihah arang sareng bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali. Beli berapa janpuk? 11. Nah, apa boy sampean? Si paling penting pahpet takapi. Pentakapi. Si mulai lambak tak parengaki ben Allah bisa jadi keng cet ngantos malam samangken panikah saya kapul. Mau Fatihah bila depak wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in beli 11 kali sambil maca wa iyyaka nasta'in sambil kerta kaki nengi dedeh napa sih titipen tanah kaula ban sampean. Sakapina pernyuunan reka terima benda pak Allah. Sepenting cek paburung pikiran tibi. Saya nggak mau doa cek paburung pikiran tibi. Banyak orang ini pak. Ya Allah pada pagi cukan kuste ke Mekah ben ke Madinah dan pada nak datang ke selain. Amin. Mari doa pikiran bentar kata. Tapi oleh di mamon macam-macam mangkok ni. Apa sih teti dia Allah bila kadung kasokan ya kau sering cerita panikah dia dia tak beni terus na ceramaan dia yang sekater malih sampean yakin Pak orang lenteng ki buru tada umur tahun 2002 lekor mari corona ya bebini tokang ngalak jualan cuko aleng-leng beli cewa are ahad kula ceengan are ahad kulakum entar kecompok temu kulakum beden apa sampean mak nikah kaula terwatanya si malam makih nengi pengajian napa caipon ajunan sanau setak masuk akal pernyuunan pakun soroka doa anapa sakeh kaula mulai lamba aparnyuunan mantur kelar mangkat ke Mekah makih napa yang buna ben kau lebih ki arapa mak yang buna caan mon nyetor mangken ki le koran tahun si mangkat dah kau lepon petong bolo lebih nih kah kita nyetor lekan nah ani ka makin nyetor mangken umur katon tak jawab padin kau lepon napa boleh nih kah jet kita nyetor makin sanika mak sampian pani kamun pon aparnyuunan ka Allah mak kita ikabul samangken paringa kini akhirat kenjeun napaki bermacan emak mun pada bawa kini akhirat penguk ngaji ya mele tak repa-repan ke penguk ngaji ya kula genjer mun pada bawa kini akhirat orang doa ni kateroi kabul beni bawa kini akhirat jangan kula pikir ayong ku mun kira pikir jadi bereman nih kakek, din kaulan nih kak. Itu rosaki, napa paburu kan? Tak uning bulatan gini apa? Ada tak nemu jawaban gula? Mati akal gula gini apa? Bosi saya beremacam nembian itu rosaki nyaman, tak itu rosaki nyaman. Nyauta beremah boleh. Keng sepeleman apa? Ngagak keluar, jena compok penikakan jalan raja pon. Dari compok ke jalan raja paling 50 meter. Saya ketan lebih biasa koni, tak ada pak 100 meter. Cet bek niku ngicompok, nengi compok pun ngagak keluar, tabrak mobil embuk dah. Tabrak motor, ani ke cerita hakikat pak ni kalau kau hilang ulang ngaben kau. Sebab ni ke cerita ongguan, kau tak arang-arang. Tabrak motor kau lekan oning tetangga bela bolan sosol pun kau leka puskesmas depak ke puskesmas sembuk ni ketemu pun nangis nguncur tojuk nang apa nang bedero nang ketidungan sampian napa nasi lokah napa nasi sakit enten ke kau letak sakit napa tak lu kenapa bumak nangis, ambu je nangis, pun tak sakit lalu. Kau lekan nangis, bunyi bulan sakit, bulan lokan ten sepeda mi hilang, tak ikebeh. Perak kau le saya bongke gelem motor, kau le pun ngocak sepeda paling kesakireng, ada ring hidup ke. Sepeda berdalan, mak benih sepeda motor.
Sepeda aja ngajual cuko dan gula. Ambian ni kasi nabrak beni becak motor sampian beni kagentak panapa ko tu na sokor bolo rengak ke sepeda engkol ambian mujumun ilang kaula jual juko numpak napa jan sampian sepeda namun ilang gentek na kaula sia gentek na takare gua bon gula pak sila sini kenyaut kion gentek ongku ke jan ku ya Allah lepalang ongku tepak kasi jengkal ya. Kaula entar ka sinabrak panika domisili na nangi sorbeje keng benga sepo na bede nangi kaliangan gonteng mobil bang gonteng mobil kaula panika polo entar ka geni kenyo na sapora jan kula cek reng keni ka pon sepo keni ka pak nyon sapora kula sinabrak nangis kia nangi paparkiran di temor nyongko ay sepora aki nika anu nika pak ibu punten mas benih ibu geni kasih salah punten kaula si salah kaula aroma saja dari temor panika kaula panika bek santa ben kaula maki HP gula kani bini kaula sadar je tak toron dari aspalan kaula sadar gula punten kaula kan nangis benih keng pulang takok minta gonte minta kok bertanggung jawab punten kaula panika keng cek modern gareng sepo bini kula cengaan gareng sepo bini ki buru pak polo waren nika ki buru pak polo padahal bulan deteng ampun janjian mangkata ka umroh ka pireng ka betoh reng sepo kaula dua reng sepo matua dua ben kapi teretan sike beben poi kompoi ya kapi ke beben kule bama ning oning pas ateluan ajal reng sepo bini ongkui berngaki ben gula hak nih kak pak ika bela ben gula sekali je tamu genika entar ke jompo gara-gara tak yakin je ben dia pakai Mekah lu gelu le tanda tan sendi mobil tak gempang goreng memangkat ke Mekah mas bah tina pokok pun nikah sahimun rida ambian pola jet ni kejalan dari Gusti Allah berumah lagi nagi mas kau lebih rak memang kadang ada lagi nama mati lagi kau pun kulit tahun yang mati panjang dinar lah yang penting embun memangkat dulu ke Mekah kau lah siapa biaya paspor lah kau lah siapa biaya paspor kau lah ongko ni kan ki gulaku pokok lema tak marjaj je bermajaran benda pakai Mekah pokok setengah belu jawab ben Allah tuntas jawab kalau ben tragedi ya motor gelu situ cara beni sampian paset nyeleset nyari motor begenteng ya beni ani kaberak cerita malah sampian yakin Allah mon pon apa hari ngama kita masuk akal jadi dekim sampian nyari motor genteng pah minta guptak aja mi beni depak ke Mekah Madinah mi depak ke alam barzah lain tong setengah orang bener jadi ngereng doa arang sareng maus Fatihah bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali sabi maus wa iyyaka nasta'in sambi kertekaki nengi dedeh pona pasititi pentana kaula ben sampean ka Allah ka ngarte buki ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sagak dintoh pun apa sih bisa ya toraki
malar manter beda perpangkian silain silangkong sampurna batin kaula secara pribadi atas setejeuna kekurangan kacangkolangan pamatornya unsubora hadanallah ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.